салому алайкум бародарон ва апа-хуарон. Хеле хушҳолам ки мо бозгашт ба канали ютуб кардем, то ки қиссаҳои пурмазмун ва қиссаҳои хуби рӯи дунёро пескаши шумо гардонем. марҳамат мекунем қиссаҳоро аялав барои шумо. дастгирӣ аз дасти шумо, пешравӣ аз мо фаромӯш накунед ва видеоро падилитса кунед ва чизе ки дар болои видео навиштагиаст дар бари ман ҳаракат кунед, хонед ва кадомед ки ба ҳамин касалиҳо дучор ҳастед, дар ҳамин рақами болои навор буда ба тамос бироед. қиссаро сар мекунем. қиссаи Ҳасан ва Назира ошиқӣ. салом бародарони азизам, ман Ҳасан ҳастам. ҳасан ном дорам. мехоҳам як қиссаи саргузашти зиндагиамро бо шумо нақл кунам. рӯзи 15-16 май буд. ман дар интернет, яъне дар барномаи имо бо як духтаре шинос шудам. баъди навис ман хостам ба он духтар занг занам ва занг задам. медонед, вақте ки ман садои худамро баровардам, вай духтар ба ман гуфт: дигар ба ин номер занг назан. шумо тасаввур карда метавонед ки садои он духтар чӣ қадар зебо буд. ростӣ ман худашро надида будам, аммо ба садояш ошиқ шудам. духтар телефонашро хомӯш кард ва боз ман ба вай навистам ва он бошад ба ман ҷавоб дод. мо суҳбат кардем. ман номи онро пурсидам. вай гуфт: номи ман Назира. ва номи манро пурсид: шумо чӣ ном доред? ман гуфтам: номи ман Ҳасан. ҳамин хел мо рӯзҳо суҳбат кардем. вай ба ман сурати худро, яъне акси худашро равон кард. бениҳоят зебо буд ва ман ҳам сурати худамро, яъне акси худамро равон кардам. ба якдигар маҳқул шудем ва ман хулосае омадам ки ба модараш занг занам ва мегӯям ки духтари шумо ба ман маҳқул аст. ман мехоҳам ки духтаратонро ба занӣ гирам. сабаби ба модараш занг заданам дар он буд ки ман дар ғарибӣ дар Москва будам. ба модараш занг задам ва мо хуб суҳбат кардем. модараш ҳам розӣ кунондам. ман хеле хурсанд будам. духтар 18 сола аз Қобудиён буд. синни солам 20 сола аз Калхозобод. мувофиқ буд. ман падару модарам ва апау язнамро ба хонаи онҳо хостгорӣ равон кардам. онҳо розӣ шуданд. боз ҳам ман хурсандтар инсон худамро ҳис мекардам. дунё хулоса падару модарам, яъне калонҳо, рӯзи тӯйро муайян карданд. рӯзи 26 июл ман аз Москва ба Тоҷикистон омадам, яъне 5 рӯз пеш аз тӯямон. рӯзи 31 июл тӯй буд. дар ресторан назди хонаашон мо тӯямонро гузаронидем. ман арӯсамро ба хонаамон овардам. шаб шуд. моро мулло никоҳ кард. мо зану шавҳар шудем. ин рӯз ҳам беҳтарин рӯзи ман буд. мо хушбахт будем. ман дар қишлоқ омӯзгори технологияи иттилоотӣ, яъне омӯзгори фанни компютерӣ кор мекардам. падарам ронанда буд, модарам хонашин. ҳар саҳар ман ва падарам аз хона ба нияти кор мебиромадем. ҳамсарам ва модарам дар хона танҳо буданд. ҳамин хел аз кор меомадам. мо ҳама дар рӯи дастархон хӯрок мехӯрдем. мисли як оила хеле хушбахт будем. бениҳоят ман хушҳол будам, аз сабабе ки духтари шаҳрӣ калон шуда буд, намоз хонданро намедонист. модари 56-солаи ман ба ҳамсарам чӣ гуна намоз хонданро нишон медод. ба гузашти вақт ҳамсари ман намозхон шуд. ман бениҳоят хушҳол шудам. мо тақрибан 3 моҳ хушбахтона зиндагӣ кардем. баъд аз 3 моҳи зиндагиамон, модари ҳамсарам, яъне хуштоманам, дар зиндагиамон худашро ҳамроҳ карда, ҳамеша ба духтараш мегуфт: аз ин ҷудо шав. ман туро ба як ҷавони хеле сумдор медиҳам. дар оянда азоб намекашӣ. ҳамсарам хеле манро дӯст медошт. ҳамеша пушти манро мегирифт ва ба модараш аҳамият намедод. модараш чандин коро кард, то ин ки занамро аз ман ҷудо кунад, аммо наметавонист. намедонам сабабашро. як рӯз ба ман аз хона занг заданд ки ба хона ой.
من در کار بودم. خلاصه من تیز به خانه آمدم. در خانه مادرم تنها بود. به مادرم گفتم سبب چی بود که من را در حال فریاد کردید؟ آچه جان مادرم به گفت زنت از خانه برآمده رفت. همین قدر ایستا نرو گفتم، اما گوش نکرده رفت. از مادرم پرسیدم به کجا رفت مادر جان؟ نمیدانم گفتند. آن وقتها مناسبت زنی من با مادرش خوب نبود. من فکر نمی کردم که به خانه اشان می رود. رفته خانه های همسایه ها را یعنی خانه های امکم را پرسیدم، اما هیچ خبری نشد. بعدتر زنی همسایه امان به من گفت زنی تو به خانه من آمد، از من 20 سومون قرض گرفت. تنجی بود همسایه. وقتی که این خبر را شنیدم من را تاک زد. همسایه را ها تنجی گفتم و به خانه در آمدم. به مادرم همش را فهماندم. مادرم به من گفت رفته زنت را بیار. من آن وقت موتورسیکل داشتم. درو کرده به وокзал رفتم، اما الکی زنم به ماشین سوار شده بود. من دیر کردم. خلاصه به خانه آمدم. واقعه را به پدرم فهماندم. پدرم به آوردن زنم زید برآمد. گفت وی خود رفت خود آید، من رفته وی را نمی آرم. من پشیمان شود و خود آید و گفت پدرم. شب شد. من تا سحر خوابم نبرد. من او را سخت دوست می داشتم. صبر کرده نتوانستم. سحر من موتورسیکلم قطعی به قبادیان رفتم و با زنم صحبت کردیم. من به وی گفتم پگاه من به ماشین می آیم تو را می برم. زنم راضی شد. وقتی که من روزی دیگر زنم را آوردنی رفتم، زنم در خانه تقایش بود. من از قبادیان به شهر توز رفته زنم را از خانه تقایش به قبادیان به خانه خودشان آوردم. وقتی که من زنم را به خانه من باید می آوردم، مادرش زید برآمده به زنم گفت اگر تو روی من تو را آه کردم. زنم که من را دوست می داشت گپی مادرش را گوش نکرده با من به خانه امان آمد. بعد آمدن به خانه امان مادرش نمرهای من را در چارنمان زنم زیغ شده همیشه می گفت حسن من می ترسم که مادرم تو را از من جدا می کند. از بین چند روزها گذشت. باز مادر زنم از کجای پیدا شده باز در زنگ زنی در آمد. در اول من فکر کردم که شاید پشیمان شده است، ولی نمی دانستم که وی مار بوده است. متاسفانه به گذشت وقت زنم را راضی کرد برای با من زندگی نکردنش. از بین 2 ماه گذشت. پدرم و مادرم می خواستند به خانه اپم به قبادیان روند. خبر گیری پدرم به زنم گفت دخترم اگر خواهی من تو را به خانه اتان برم، سحر تو را در خانه مادرت میمانم، بیگاه باز گرفته تو را به خانه میارم. تو چی فکر داری دختر جان؟ گفت پدرم به زنم. زنم به پدرم جواب داد دادا جان من به خانه مادرم نمی روم. اگر روم مادرم من را دیگر آمدن نمی ماند. جواب داد به پدرم. پدرم گفت دختر جان تو خود می دانی همین حالت. زنم به پدرم گفت دادا جان بیا من به خانه تقاییم روم به شهر توز. شما من را بیگاه از خانه تقاییم باز به خانه بیارید. پدرم راضی شد. سحر شد. من مکتب رفتم. پدر و مادر و همسرم دیرترک در راه برآمدند. من آخران مراتبه زنم را از تیریزه ماشین در راه نزد مکتب دیدم. پدر و مادرم زنم را در دست تقایش سپاریدند. خودشان به خانه اپم رفتند. روز بیگاه شد. پدرم به تقایش زنگ زد تا کلینش را تا بازار قبادیان بیارد و پدرم او را گرفته به خانه بیارد. تقایش به پدر من گفت دختر در خانه نیست.
падарам хеле зиқ шуд. ба хонаи модараш рафт, аммо мутаассифона дар хонаи модараш ҳам набуд. дили падарам сахт шикаст. бе келинашон ба хона омаданд. вақте ки воқеаро ба ман нақл карданд, ман чӣ кор карданамро надонистам. хеле зиқ шудам. ба номерҳои телефонашон занг задам, аммо ҳамаи номерҳо хомӯш буданд. шабро ба мисли моҳу солҳо саҳар кардам. шаби дуюм тағояшро занг зада ба вай қасд гуфтам: илтимос мекунам, занамро гӯед ба ман занг занад. вай кас розӣ шуд ва занам манро занг зад. мо суҳбат кардем, аммо барои омадан розӣ шуд. рӯзи рафтанаш 17 феврал буд. то рӯзи 22 мо суҳбат мекардем, аммо барои омадан ман вайро розӣ карда натонистам. дар хулосае омадам ки мо ҷудо мешавем. рӯзи 23 феврал ман ҷавобашро додам. пас ба Россия ба шаҳри Челябинск омадам. баъди омаданам ба Россия занам шавҳар кард. модараш ба мақсадаш расид. духтарашро ба як писарбачаи бой дод, аммо хушбахт нашуданд. тақрибан 20 рӯз зиндагӣ карда ҷудо шуданд. ҳозир духтар дар хонаи модараш зиндагӣ мекунад. аз кори кардааш, гапи модарашро гӯш карданаш сахт пушаймон шуд. қасам ба худо ки ҳамаи гуфтаҳои ман ҳақиқат доранд. ман то ҳол дар Россия дар ғарибӣ ҳастам. ӯро сахт дӯст медоштам, аммо зиндагии манро вайрон карданд. ман мехоҳам ки духтарҳо баъд аз шавҳар карданашон гапи ҳеҷ инсонро гӯш накунад ба ғайр аз гапи шавҳараш. ҳаматонро дӯст дорам. ин суханҳо аз ҳаёти ман, Ҳасан ва Назира. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. қиҳат қиссаи дарднок. бародари азизи мо беҳад дар зиндагӣ сахт сӯхт, хонавайрон шид. чӣ гуфтани модарое ки ай пушти пулу мол медавен, духтаротонро ранги гуфти апо чӣ меган чиз мефурӯшен ки то ки бойгарӣ ба даст биёрен. шумо ба ҳар як ин нафасатон ҷавоб мегем, ба ҳар як ниятон, барои хона вайрон кардан. шумо медонед гуфтагие ки бадтарин чиз ҳамун чизе ки хонаи як каса вайрон кардан. вай зани вае, ӯ духтари ту буд то рӯзе ки таи хона дуо додӣ, роиш кардӣ. рӯзе ки ӯ дар никоҳ қабулш кард, ӯ дигар моли вае, ӯ дигар амонати вае, ӯ дигар дар ӯ дунё қати вай мехеза, ӯ дигар фарзанди ту нест. худованд ҳар яки шуморо нигаҳбон боша. ман мехостам ки ҳамин видео бигзор сабаб шава ва ибрат ба як хеле инсонҳо шава. худованди меҳрубон нигаҳбони шумо. ҳаматон дӯст медорам.